Not sure if you know this, but when we first met, I got so nervous I couldn't speak. In that very moment, I found the one, and my life had found its missing piece. So as long as I live, I love you, will have and hold you. You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white. Kesalongan Irma to dimuna juga dulu mana nak kapasan betul manaku jadi ini dia mau nang bau lihat domino saya kenapa lu tio tio tong molo kakak depo lah. Baik, borasi udah berjulu. Kenapa lagi belum Lembut. Kenapa lu bang? Siapamu galasi ringan. Tio. Dota. Saya bilang aja nih. Main kamu aja. Baik-baik nih bang. Tio, semoga bahagia. Dah udah berjulu. Ama udah berjulu. Amin sendiri. Oh, lu mau tolong mak. Kalau mau tahu dindan aku. Dia banget kali ini. Walaupun aja. Selamat. Menentu. Udah pulang gitu, langsung nih main. Jadi soalnya bisa. Abang nak. Kopal yang buka sirah dulu. Alam asal kalau kita tubuh. Perjolong melatih matu mata nomor 2 dewasa nama alih dari Nauli dari nanti karena malah atau motor di mata kesempatannya. Oh, semua nabi nereng. Bisa Tuhan ibaparan pungani sirajoluan nasihat tua nasihat tanah karo baik penaro siat daerah dari mana tanah papat. Las disonto musik akan nomor baru. Padulu tilas nerohan namin ng macalo kalumasyo perbagaso. Nanti sebagat goroy berdito na ako sana. Ang dia sa manun sa manalinggan. Na yung mabuhat tulingkot ang nawahami. Sanari alu-alu ang mado tu amat tadewata. Nunga dielulok po ke mata nama dua dewata. Sanari alu-alu ang mado tu Akamataraja inata solibada na hadir di tempat nanya pribadi. Oleh tema hadir loko itu makanan inata solibada hadir lalu. Siap mula topa
Baik untuk mula-mula las baruma tubuh tak sopa. Sopa, pada sopa ni mula sopa ni umnami. Nanti akan awat dewata nak awat raja nak terlibat. Misal dibuat mainan tanoliya, pada luar ni minta padu. Kami nang mengaliat, buk mangdo basu, pada rumah baik mamusin na obat. Manat marlumatu elek mabul sopa kamar hula-hula. Malah serona itu luari yang mengalir pati dua bila serona itu di tengah. Jadi apa pilala bono tambuat nomor 4. Alai tawan majo masih susukan lorohaku padulu dulu mau ngate. Tubilakta. Bagaimana? Hidup mana hidup pun, mandala motor sedan masih berusaha dolar. Bolo manopor akayanat ko dokir ikono bolo pada buka dompet masing-masing. Ino ngasih dia buka dompet masing-masing. Nah, ini apa tuh? Iya. Kapan dua naik tidak serona, tapi tidak serona ini. Otina si Beriton di berak si Mutomo mati sisa dia Beriton si berak seruan di tengah tenor na ibuaw. Ampia manuk pamat tadi bata dia nak kabar sama nasolnya kabar saulian. Bernari bae musik ni sirajul ni mawar.
Marga si Debu, lasa bawa nabi. Itikope, naman lak nilo ahita. Naman dalo pasu-pasu marbogasong matutulay namin. Boy do huwari sa relyon. Si Bina ate, lasa bawa nabi. So kung dia las nilo muna, udah namin tulang namin sa luna. So kung di malas nilo namin, boru bere iba bere apa natikyon. Nangido kami Tuhan muna keluarga na baru naman dalo pasu-pasu marbogasong. Dia pada sadarion, dia kadok-dong gabe keluarga na berbahagia, keluarga na yalangon ni Tuhan, tujulon na riyon. Dahil lasroan namin, ihamuna tulang namin sa luna, dos tayo muna, sa urnot kamu, sa panortoram namu, di bagat sa sadarion, inamajak ko na kauda-udan tamu siya noon, asa lasroan ta, lamajak ko na sida, asa dokdong di pangalamotin ni Tuhan ta, di bagat sa sadarion, di kauda ta. Itikyon tudu, di masang tamuhan Tuhani, kamu udah nami siap boru bere iba bere ima nanao manjalo akka nahobar tu na manjalo tuan ni gondak nakitu tu nong na dijalo hamu tuan ni gondak ta sehari nong magbuat tuan ni gondak sonari tikyon di hamuna lain nami lain orang yang mengalir program lain manjalo gondak liat mahami artinya mangaliat mahami lawan kalason ima idot tayo panatikyon adorok so kupasat kami akan nahobar ilas nyawa nami siya puro bere iba bere ya panatikyon so ngonima ina mangaliat kami ang noon isima sopa-sopa nami mas mirohan na ibagat sa gariyon may pasahan tulang nami tuami tiki lao manortor do iba na ina ipengat tinon may kamu majo kundak yadi asa mangaliat kami ade